apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Each day I live, I want to be Nawaw. a day to Anya manan taadda di tarupam si kansyang. Kita a facial mask. Tagpapintas mo tintin into na ram. Naimbag tarupam tado ti oras mo. Ngam di basura tayo agkaiwara. Di mo mo't ko lang ay basuram. Ay nasaan nga schedule ti pa nagbabasura ita? Ay nawaw. Huwan Ngam isa akong kumamay tapno saan nga agkaiwara. Inton kuan, iwara ti aso dayday. Alawanan, isa ko tapno awanan ti adu asaom. Rumbang lang. Saan mo ta mabaling nga oray mo latan kanyak? Di ka agbalin at dugyot kung naktumag. Wan ko na lang arudan. Nagadupay lamot asaom tita. Huwan ata mo umak mo tan. Masapol nga ibagbagak. Nagtaltal na ak. Talaga ang urnong ti basuran dito'y balay. Nay, tasarming man ti sangsangwam bakit? Nakaluto ka din? Nakaluto ako. Mangan kalatan, numabisin ka. Mamin, ano mo't iti may sangal daw, agsarming ka? Ay nawaw, agraman pa nagsarming ko. Isyukan ka. Kita kita basura tayo. Naurnungan. Di basurak inton bigat. Ay, napuaya. Di ka man nagungaditan. Isumo lang asyak ti mga ramid. Kastala ka na yung tibagbagam. No kasano ti panangasikasom iti rupam ken bagim. Iso kumamat ati panangasikasom iti balayta. Kat isumat tararamida. Iwaras mo ti matam itaglawlaw mo. Tapno makitam ti kahit ko asawan bakit? Hay, nagadulakit din nga mong. Makauray ka mga minan. Naimbaga bigat yun, Ana Estefania. Gumatangak man itilako yu apans. Anya ako lay ti kayat mo ang siyang. Tay sigot agagatangak, anana. Mabit laang ta mga laak. Kasla sa balit ti mudyo ita, anana. Makapasa tumag ngamin. Ay nawaw. Anya tinakaasaran nyo, ayan ana. Pinagbalindamit a basuraan ti basuraak dito istor ka. Anya? Kita ke napuno manain. Saan mo't anapuno day ta idirabi ay. Aywan. No sino ba't ti awanan bain anang ibasura iti day ta asidaglaang ma ti basuraan. Awan CCTV yu, ayan ana. Awan nga raw. Ay, awan plano yung agpakabet. Uray kaya may, awa mo nga road budget. At to yung tipans agagatangaw. At to'y matibayad ko, nana. Agyaman na ka. Ikanak man iti sako dita duming lakay. Ay na, an-anwam ti sa ako bakit? So katak ti basuraan iya istor. Kasuksuka mo lang ba? Napuno mo nga rodan. Njak amaw, no asino ti awanan bain ang nagbasura. Manain? Sigurado akalugaran tayo mulaang. Saan lang anam namin saan akastat inaramid akay. Pagbalinan damot tayo na basuraan ti basuraam di tayo store mo. Dayta nga raw, mamitlaw iti makalawas nga dati umay mangala iti basura diti lugar tayaw. Ngum kasado dapay ti mapan mangitulod ijay. Talaga siguro nga dati tatawa kasta bakit? Mamwak laang no asino mga aramid iti kasta. Talaga ang makangag kanyak kunak tumay. Nay, anya tabi nagkat mo anak kasakaw, tata Dumeng. Basura manin Nay, kano kaano lang, edi nagbasura kayo, tata. Ay, pagbalinin damit nga minin na basuraan ti basuraan iti store ni nanam nga Estefania. Ay nawaw, asino ngay mo, ti mga aramid iti dayta, tata. Dayta si Sanbi nga amaw. San la anam na minsan nakasta tinaramid ta kahit. Sakit awan CCTV yu ijay, tata. Awan nga raw na kaong. Ay sos, masapol nga agpakabit kayon, tata.
Saan mo't amabalin nga iti pagbasuraan da? Naimbag kumamat no saan nga adaw. Kat numapon no ti basuraan ni nanam. Mapanak tuman iti ayan ni Nana Estefania inton madamdama. Wala na kong, mapankalat ta. Kita lang tanapudo ti ulo na dayday. Hindi pa kalman. Adto yan, tigagatang nga asukar. Lilay na kaw. Agyaman naklaunay, Nana. Ayun gayam. Nadamag ko nga da nagbasura dito istor mo, Nana. Wan nga raw. Kasadot da siguro ti mangitulod iti koleksyon area. Anya nga tano ikatan nyo tasako abasuraan nyo di tarwar, Nana. Awanen pagbasuraan dagiti customer ko ano ikata. O di isarak yulat ta, Nana. Tapno saan apagbasuraan dagiti kalugaran nga awan disiplina na. Aywan anya. No bilang ada ti umay agmerienda. Siyak tulatan ti mangi basura iti okistikin nanda. Kan plastik ti soft drinks nga inumanda. Ayun, Nana. May mayat pa iti kasta. Tapno saan kamatlaang agparikot. Kastaman nga agpaiso ti aramidak. Agyaman naklaunay iti suggestion mo lilay. Awan anyaman na, Nana. At dala ko yung itlog, Nana. 12 ti maysa. Mano ti gatangam ansyang. 5 piraso na ang Nana. Mabitlaang tamang isuputak. Ay nawaw. Awan mo tanti sako abasuraan nyo, Nana. Talagang awanan. Inikat ko, ta isumutan ti pagbasuraan dagiti kalugaran tayaw. Kasano nga no adda ukistiken di wano anya pay dita. Di awan pagbasuraan dagiti customer yaw. Ada maki di diti unag. Itadalaangan kanyak ta siyak ti mangi basura. Ah, May mayat mutlaangan ati kastoy. Saan nga isupay apagsakitan ti ulaw. sa bagay No asino ngamin ti awanan bain amang ibas-basura iti basura da dito istoryo. Day tangaraw. Timot kinasadot da ti pakpakat da. Anya ti masapol yaw. Adda ka din ni Ma'am Ansyang, sir? Nakaturog. Apay ka day. Adda ti parcel na, sir. Ay nawa. Nag-order ito online. One, sir. Manungay day tateng. 1,675, sir. Nagninamot tayo. No sa anak nga agbidot. Pagpapintas mananday to'y, sir. Mabit lang tari ingag ta asawak. Da kayong tagsarita tawan ta amok di tang order na. Hey, maring ka man dita bakit? Hey. Agring ka dita ko na. Itay pa nga aguro-uro di tao. Kita magin inan at tita o Roberto. Apay aya. Adda parcel mo. Ha? Adda ti order mo. Diyak pa inalat na nakangingina mo. Ay, daytan sa ginatang ko apagpapudaw. Gimatang ka man iti pagpapudaw. Una, tapno na pinta sa klata. Ay, aglisi ka man dita, takasaritak ti delivery rider. No apay nga min anaturog ka. Kit amom nga dati may deliver ang order mo. Domeng! Domeng! Umay ka man pa'y lakay! Apay ka di bakal. Umay ka dito yung store, tada iparamid ko kagka. Anya man ay. Ay nawaw, basta umay ka, ta ibagakeng ka. Anya ti paramid mo. Makitkitam, dagi di a basura. Ne, apay na iwara ti basura iti batog tayo. Inwara ti asaw. Panagkunak, kat naggapo ti basura, iti bakan ti alutay. Ay nawaw. Asino mo ti awaran bain alang ibati iti basura na dita? Kadagi ti dugyot ang nga kalugaran tayo. Sapay inwara ti asaw. Isupay kit di masagadan. Ano sa mun alakay? Masyapol ang madalusan ti naiwara a basura. Ta mga panunutan dagiti lumablabas a dugyot tayo. Sapay naiwaramit iti batog tayo. Amukon bakay. Amukon. Ay nawaw, anya ti ammo blakay. Amukon no asino takin ko ko iti basura an iwara. Asinaw, Kita da ito'y bakay. supot sa ti parcel dayta. Wain bakit? Adda tinagan kin address ang nakasurat dita. Kita agman lakay. Basaam tinagan na. Ansyang Robles.
Dayjay gayam nga ansyang ti maysa amang iwarwara iti basura dito lugar tayo. Sakit ka na yun agumatang dayta kanyak. Naglawag ti ebidensya bakit? Saan ang makapaglibak ta adda tinagan ken address na iti dayto asupot? Napintas nga agpaysaw, ngam dugyot mo gayam. Umay mo alaan to'y basura. Ne, mayat ti insurat mo Nana Estefania. Wena, tamasuro na kon lilay. Aguray ka. Supot mo ti parcel ni Ansyang daytoy, Nana. Wen, basura da magayam tinaibati di tabakan ti aluti nga inwarwara ti aso dito'y batog may. Aywan, Ansyang Robles mo ti nakasurat dito'y, Nana. At dapay address na. Saanan ang makapaglibak ta adda ta supot ti parcel na nga ebidensya. Pitsurak man tay pusko iti Facebook ko, Nana. Sige laan, awan parikot dita. Unayan da dya babae. Nakapinpintas, ngam apaw. Unayan, tanagdugyot magayam. Mabiit man laang, Manong Roberto. Apay ka di, Lili. Ibagam ka ni bakit mo, tamapan na alaan ti basura yaw, iti ayan da Nana Estefania. Basura? Wan, isumot gayam ti may saan natangkan ti ulo na dito'y lugar tayaw. Tila pang ibat-batyan na iti basura yaw. Nene. Hindi kayo pabaso lakas ta Adda ebidensya, Manong. Mabit lang, tay pakitakin ka. Atoy, Adday ta. Anya? Dayta ti supot ti parcel ni bakit mo. Nakita ni Tata Duming dayta iti basura ana iwara. Naglawag anagan na dayta, Manong. Ansyang Robles. Makita pa iti address yaw. Ay, naglukon da dya babae. Ibagam, tamapan nalaan, no di na kayat adag iti opisyal ti barangay, ti mangitulod iti balayaw. Agtugaw ka man, tadan na pati kapag saritaan ta. Amo kun ti bagam. Ay nawaw, kasanuan na amuam. Nabasak ti impos dayjay alini. Kahit, anya pa lang urayam ngay. Apay ngamin atila pangibas basura am iti basura tayo. Wan, basol kon. Di ka agungata. Nagpulong da na Estefania kada kapitan, nalpas ka na. Di ka makapaglibak, tada ebidensyada. Adda na inayon asupot ti parcel mo iti basura nga imbati mi jay. No apay mo ngamin nga inayon ko dayjay. Naawan mo iti panunot ko. Naa, kastapay lang ti bagam. Pudno man, talagaan naawan iti panunot ko. Talaga kang mali ti kasi naramin mo. Kat no di mo kayat adag iti opisyal ti umay mangitulod kadag iti basura dito'y balay. Mapan mo alaan iti ang Nana Estefania itamag laang. Naala kon ti basura mi. Naimbag laang ang tawan ni Nana Estefania. Siga magayam dayta Ansyang. Kunaklaki din no ada umay gumatang. Ay ko na. May kulaang inala ti basura mi. Di mon ulitin ti kasta nga inaramid mo, ta nakababain launay. Wala na. Tunggal umay kagumatang dito store, kat kasla inusinti ka ang makisarsarita kanyak. Tagayam, adamit tayo kalukuan nga aramidaw. Pasensya kayon, Anana. Si madutak laang ngamin. Iso abas tayong batik latan itibakan ti alote. Surutan nyo nga men, ti schedule ti panagbabasura. Diyak kaya't maulit maran ti kasta nga inaramid mo. No maulit pa, agreporta kaon ka ni kapitan. Nasayahat mo tain nalamon ti basura yaw manang Ansyang. Awan bibiyang mo, Lili. Saan ngamin ati kinadugyot, ipakpakat yaw? Ang pakalaing ka man ako nakon. I-delete mo, di impose mo iti Facebook. Ay, saan ko nga i-delete da dya? Tapagadalan dagiti kalugaran tayo, nga damot dugdugyot na. I-delete mo, no? Ay, nawaw. Saan mo't amabasa tinagan nyo iti da dya parcel, ta in-blurred kumad. Nagado ka nga ibagbagamon. I-delete mo kiding. Ay na, urean niya pa iti bagbagam. Saan ko nga i-delete da dya? Manang Ansyang. Nay, awan mo ti basura da bakit? May inala ni Ansyang itay lakay. Nasaya at may na inala. Saanin nga isupay pampanunutam. Wala, saan nga isupay ang pagsakitan ti ulaw. Binagbagak mo langan itay. Barang agnakam mo na. Nalabos mo di kas tangar aramidan da. Nakunampay alakay. No daduma ka turay babakit kinlalakay. Adamo dugdugyo da. Kay sumay,
Isuda pa'y kidi tinarigat ang mabagbagaan. Makapa-stress day di alili. Agpakalaing launay. Basol mo madlaan nga. Ay nawaw, asinot ni asawam aya si Karoberto. Apay aday di alili pa'y laang matikampiam Awan ti kam kampyak kada kayo adwa. Ti kanyak laang kat mabagbagaan o sino ti kam mali. Di nakikasta-kasta si Karoberto. Makitam talaga. Agpanunod ka kid dita nakababayin ti kasingin na ramid mo. Di ka agbanin na dugyot ta bakit kamutan. Nagsasaw ka. Oray siya. Mairaman akmat iti kasta kinadugyot mo. Anyan tulangan ti panunutin na iti tao. Saan lang kumaati agpapintas ti paglaingam. Alawoy nang. Maudi dayta na. At dalang man mangag ko. Talaga sinaan ka. Saan asyak ti babayin mo kunak tumag. Ay nawaw! Di ka agbalin a sakit ti ulo kadagiti kalugaram. Ta mga nuday tanto pa iti pakay babainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.